Top 20 countdown on Sky TV. Yebare mnonga. Yes, amazina mbakwetoha oryoha no basha kweyanjura bare bitu ba Sky TV. Amazina niraka banyeta Yaaga Uganda official. Abinjo bakumanya Taata Bruce kandi umuhereza kutu ya social media Facebook. Yes, ito kumanyaka Solomon Yaaga amweno zana ka Taata Bruce amweno zana ka Shwenkuru. So we want to know itwe nkaba hagizi bawe oryo muntu omwe ninga nabantu bananko kubantu bareba. Ekibuzo cyo wambuza noza kushanga waburuza abantu bokurenga mitware 2 babuza apabyo mwe nambuza ogunoha ina naza kumanga muzebiye kwaso ninyi. So izo characters zone zo kureba niye ndikuzana abo shobora kushanga ngo emirimo yikwa nahindi takufavoringa kushanga ningora nabandi konka with time niza kuintroducing abandi bantu bazana characters zindi bagire twazana konka byona niye ndikukora kandi nyine muna plan ngombero bomisho ina character ndije ni kwenda kuintroducinga kongera muzirezerumo oryomwe abantu yagoryomwe abantu ababirembe shongoraho music nyonkusa kumanya Yaaga kana eshongora music. So I want to know okachikurota kuhindura kuzo omu comedy oka specializing ota kandi wabirota kujikoro otakujumanya okachiteka wazo kwa heru ninga chikija bwija ningo ko chino kizarirwe nkoko kumanya ensejo ko kutambura nehinda hinduka nkeshongora kandi hati kiriyo mweshongoze byeshongoro byanje biriyo nubwo byayo bitari mu video niyo audio zebeshongoro kurengo muri mukaga nkoko kumanya industry n'ekiti kigumire music nenda seriousness nenda time sincho kuri mukoko kakoro kuzana nubwo kubine talent onkani cyenda cent. So kuna bendi yana agenta kuna yeze kushomana agenta kanyemerezemo ngenenzo kongera sente na okongera kuba exposed na mnongo bintu byese kwetegereze so kwekutambura. So process region haina hi ko kuzo muri yebo natungo bwire na ba free na agent kankore natungo cyo twara mu kinahire kuzana comedy kunkandi mu shongozi kaninza kongera kweshongora kuyaho kingiza kwati ndabeka music je yes munonga niza kuzo mu music kwegesa inspiration shange ngo mwaka rishaje cyeshongo kimwe kikwegesa ambera y'abantu true story kunka ezesha kunka nabo natural renkaga bandi comedian n'abantu abashomeye nanye kugana hate bakamba kimangu comedian. Mr. Yaaga ka social media platforms zabo tizirinke zawe like tizine following nyingi waza TikTok yawe waza Facebook waza YouTube nyenda onga mbere okachikurota kushanga in that following. So abantu abinjye bigurire kinteyo just abukushanga ngo abandi bari no bakikora na YouTube TikTok nyumanyire hati. So kuna TikTok kwizire nigura page nataka kora ibintu konka kuna iza nayezura najyanta haza najyanta nyina nkihe mweki nahi naretiye kushanga ngo hati nyine family je nyine kushanga ngo ari countdown tinkuza kujigamba okurekaniza kusima inza kusima Nimrod Omunyankore yebare mnonga kujana idea yebare na mnonga kutera kintu niza kusima Sky TV yebare kutera countdown stahanturonda ebintu nkeri ebikubasa kure exposing music ya Western Uganda ninga talents za Western Uganda abo kuba countdown kushanga ngo cyeshongo cya Western Uganda omugesho makumi yabere busingire yogo mwaka ningo mu weekend ningo mukire ukashanga ucyazamu umuntu kuba nagireba countdown ejo yino kwa kugenda kacha value ekikagira value cyeshongore echo ukashanga ngo umuntu ke yahurira let's say Roblox cyeshongo cyo kiri mu countdown omugesho makumi yabere cya munana nakimasanga cyersamu yakino kukina mana na attention so yebare munonga Nimrod Omunyankore nangwa shani tabakomere tuje tugireyo shanje nibajyangu abasingire video zesingire kitungo umuntu natero ka segment up akonka yebare munonga abo kwa nine nk'abantu abindebira program yawe abimbe ni misinga kandi bari ba role models bitu aho kashanga twaga katwabareba screens yebare munonga konka yo countdown ni nyenda ngwe hangare kandi eyongere kwa platform na kurukoganizinga
wakamurungi akuko abana bine bishongore bulungi kandi butrendinge omwana ya trendinga wa mta countdown kaha abantu mbayongera akwanerebwa abantu batari babamwe wabona kimanya nguna n'umusuza hero countdown bagifollowing watching Sky TV oshangana baronda countdown yeje ibishongo 20 nyonkanye ni sima munonga kandi ni predicting agent na demwe ija kuba kachekatyo ubwo mojo vale music. Thank you so much. Yes, ogo yabari Yaaga abinjira mu manyaka Taata Blues ni umuntu akusinga yo training waza wamfollowing social media platforms eno sheka no kaba kandi tujaka Sky TV of course ntuba twinogamba nawe tkamukwisia hi akagambera nuwo hana akoraki. Yes, thank you so much okuba otwine ntureba the weekly top 20 kantu ne yondijo o event hosting Zoom mba mweta Babarita in a brand new song na akuba najibagambira shortly. My name is Nimrod Omunyankore. Let's come back. Pull up, no I'm so be there when I pull up. Leave me there. She wanna leave me there. She let me lick it up. You know what happened when I gonna be though. So maybe what you just get one reason. I'm on the way, so I chill. We all know what you need. Tell me your love, don't waste my time. I want to get low, sweat, chill. I want to reach ecstasy. I want to have sex. I want to sex. What's my stuff? I need you and nobody. Ask God if you got my help. If you can know, you can meet me out here. She wanna fall like yeah. I need you and nobody else. Ask God if you got my help. If you can know, you can meet me out here. Girl, if you balance ciego, I give paper. No go do me Diego.